Mga barangay opisyal sa Dakbayan sa Talisay gipaubo sa contact tracing seminar sa kapulisan. Si Chona Carion sa report. Mga opisyal sa 22 ka mga barangay sa Talisay City mitambong kaganiha sa maong seminar. Gibriefing sila sa kadagkuan sa Cebu Provincial Police Office kabahin sa COVID-19 ug unsay angay buhaton kung adunay magpositibo sa maong virus. Tumong nining maong kalihukan nga mas paspas na unya ang pagpahigay ng contact tracing sa kabarangayan dinhi sa Dakbayan sa Talisay sa mga tawo nga nakahalubilo sa mga nagpositibo sa COVID-19. Tutulong na rin yung barangay para mas mapabilis natin at ipapasa nila rito sa ating sa operation center dito, sa ating integrated operation center dito ng contact tracing center, yung kanilang mga report. Sila ang mutabang sa 22-man contact tracing team sa Talisay City Police Station. Sila mismo ang moadto sa kabalayan sa mga nakakontak sa nagpositibong pasyente. Hinuon sa pagkakaroon paubos na ang COVID cases nga natala sa Dakbayan. Ang Talisay City adunay 830 ka-confirmed cases samtang 93 ang nakalas. Moabot sa 706 ang nakarecover na samtang 31 na lang ang active cases. We believe that these strategies really contributed to the downtrend of the positive cases here in Talisay. But we don't want to be complacent. Uban ni Rinanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.